và out ni ai po kapong kadi kids medicine soireng de poputan sipo torong non kawasan ko sipo kaya fangan non itanat samol sises renan dem ngari kids medicine iwe dong at afan now seni sama tuan poron Bradley dari ekawe okisin non pukan Filipai ami kanau ka mangete warna ngangi pan atotone andan safari popo fata ekit medeti patsingari mason an kot kapasipo turi non iran kanai Filipai sopon ruani okisin engon tori okisin rua random fanai tarapara kapasan kirisau ren ekawe lifang iwe avukun watte ai papa nonat samon pemurin fanson murin langataman fanson langatam awatongani peri safari ami alisiai esa puewen pawa ukutule alisiai ngesap sakor alane ami obo peri ngeniai usap apa sai pukitan aurai usupang punua asipai ayu po manmanat ren minne aure wasile ayu ponon don ungau pada ayu ponon don omong wakayo ewe monomon pupo kinamo ekis medicine ma fanson medicine eseli Filipin ika somosomoro ika piseki somosomoro ika wa malele medicine ki ngani ren Christ ewe mi atufitiai afukun yot pawa alisie lonai usupang iwa ami ton Filipai awa fukun sile pelipan wa failo seni masotonia dono fanson wa poputa le afalfara we porosan manau ami natak muitafel awa alisiai ami takawa lifangani usun minne wa lifangan kami lipan wa nomlan Tesalonika awa tina torei alilis fanakot pusa posupang esa puewen puwatak matan angai lifang ngawa matan pa wa matan ay po kuna watten abi for murinna e pa kapat ngani minne awafan feri yei toropo na ko matot medicine awa ngani yei ewer afan somosomora yei awre matot medicine punwa ngai seni Epaphroditus ekawedi fang awa tina torei ekeli fang rausin ke wasor ngadi kot mi poet euli fang kota itiwa o paparen ngai ai kot e pangeri kami medicine minnawa usupang ren non oun mi somoro non Christ Jesus at kot isamat e pokuna ling tori fail latin amen ko te pofokun afia tukit non minne sa turi seni non an kapas ngai mi pan me fi mi pan duku man tekat sipa feito ikei ko ta fan poputale afia tukit agri kit fia tun sipa filada nga sipa fe lolo ni man sipa tiati fangat ma tiati at soudang ngara paron sipa tiati ngari kot pan tiati ngari an kapas eu feiot mi la parab tori sa poputani at fan sa rong kapasan kot non andea don ngingin kun non yotek parsukun makitikit minne sa kira sa turi non ate angangan fan ikanai nore kurakun ngangwa pandiku po kota pandauda ada pa feiot marawat ila minne ngai po sopoira ai tungor pesepes ngari kits mensin sipo fukun tumunet a fan di minne a fis non ai fan son kits mi tiati ngari kot pesap mai di do
aan koot affisie ma ponia te fanson popol fanson feyetin manawat masoan nan Paulus toropo yagadi ewe moite falon Filipai iye ekiskinin sa alleani amin amarar minne murin kota menengani Paulus po warong don nan toropo epo masawan an kakapas apetekura pesei malisi manawan saulang don ewe moite falon Filipai po le soporon nani toropo non ena ukisin man ukisin wadu iwe amuturon e kapas emu puikana au po amutinnaku au po amutinnaku lon emi ekiek ikke matot mi murinna o matot mi pung melimat matot aramasra efit meniniti iye soporon an Paulus afarafan an Paulus pesepes anukunuk apetekun ngani ko solang don Filipai iwe murinta ngapan sopoira ye ate lesson a kapasusu le soporon an Paulus kapas nge apan seminare po warong ekisikiek mi autse ye sa neri eu kapasan isap kileare kapasan motulok yakan rong motulok le kisi rekan ra ute liki sorong ute malukora ute timunengau tetsemeri wa awewe ngadi e matot Paulus aferilon e fansun po mutulon an makke nan toropoe mutsilon an afalfara ma nuknuku ekki solang non Filipai ngapan chaman safarita eu matot mi autte iye sa lani seni okusin angon tori okusin rua mede a puelon an Paulisi kapas soporon ne toropoe eke atama ngari ewe sokun manau mi fan nom me oren non ewe moitefan Filipai manawan fangat manawan tumuria tuma alisi mi usupang ye eusukun makitin manawan soudang Paulus afukun asidna yo non manawan e moitefan non Filipai ye minne soporon ane toropoe an makadir nga para pasa tumuria tu ausap mandukora ewe manawan fangat lifang ye minne soporon itarapan soporon na kanau kisinra kapasan kilisyo ren ekwe lifang an Paulus chamanata e sokun manaw min nomlon manawan Filipai solang lon Filipai e moitefal Filipai le filan Paulus ngari e moitefal Filipai may pala kisokorosani le fidan Paulus ngani ekkawe moitefel pusini Paulus a tori ka afiseta a pubutari a falfala kapasan kot ngadir may war an relationship ngani eu may okay moitefel ngay moitefelon Filipai akon parion sokoro ayun dipon Paulus a pubutari a falfala ka aporaw sa felia ka poros eu porosan manauron eu me ko ledi moitefan e kan pusin filata ngai po feloikan iwa akan turir ngai Filipai e moitefalon Filipai Paulus se filata pera e kunan non kunayan sintali glikun tan eman man e kuta non kinikin Macedonia ngakak au samatan opo feito opo afalfalangan ikam arongangan ikam o porosan manaw eu invitation kot enaudaw pusin tuan eleni por pagkari Paulus feito lipon Paulus anom lon eu telini mitan Troas lon kinikinin Asia Minor iwe anan noray amen naman lon tufitin an aramas rupa nan noray pagkuna sisatongan i puemi toaw
Ngkunayan Paulus non antan ngun mi fen ka kota amef ngari apal puer ngari pueman muanan non Macedonia ke opo feito aroma ngani kam e porosam manau esa pal fislon e ko mo chefalon kaletia mo chefalon Ephesus para ke kot mo chefal ngai chak mo chefalon Philippi eso kora po pusin eman muan e ka invite di Paulus machian ko au feito aroma to e porosam manau Lipan Paulus machian kan ratori e kini kai telinim lon Philippi esor sinakok esor ko muitichen tron sus rakan trufangan le feri arangangan fel asor ngadi kot e posina ko e kot muitefal lon Lystra lon Colossae lon Thessalonica lon Corinth ika me ko leli yaur ya muitefal akan paror muitichen tron sus rakan trufangan pusinde feri arangangan ar fel ngadi kot asamulu kot ngan lon Philippi esor era pelipon Paulus metian kan ratori Philippi Rafael lauri kuneu tanu pupu yawe kot fefin rakan tufengan ya perkan yodik wa ye puputan e mochefal udupan eu tanu pupu eman melena ko fefin eman mi win a tingor ni Paulus sipore fel non ni mai e pore fisngai na le yana yodik sipore kana fisia titifengan iwe apal puputa e mo chefallon iman e fefin itan litia inavupun an Paulus relationship le filan ngani mo chefallon Philippi mi sokora senipal mi fian ka le filan ngani e ko ilusun mo chefen iya kan tori le afal falar asukular kapasan kot apal pusing panon ni toropoy po so ilang lone mo chefal Philippi ekan parion sokorar eki arpo alisi Paulus lonanangang lon fansonan Paulus non nom le filer rafukun adisiot metano supang ra aora lipan Paulus awal poputade to senir pa fela Thessalonica palekko ekot muitefel perea me Corinth a feitulon ekko eknikin lon Akaya raseu kutule lifangari ei moita falon Philippi ramin fukun atoto likitule alisiatu Paulus lon an angangan aronga ewa kapasan ko inamin ne ekiekin ei moita falon Philippi lon ekiekin Paulus epopalkon yon ura epokan parion sokkora seni ekiekin eu meko moita fal inamo are Paulus mi fukun tongei mi fokun macen epa hanganganir epa sukular ma falfala rasul kapasan ko ngana man epa kani ki sokkora liklikin ngani e mo chefalon Philippi puekan yon mefi le filer fangan pa kon yon kan fangan akon yon nikuchar le filer fangan iwa ye mi puelon ane none torobo iwa lipansa allani none torobo iwa yemet e fokkuna utiani po poerolo po leso podon mutsilon an asopa makkeane toropoy nga pala tsama se feli ote likisorong usap mandikoro ewe manaw mi fan poelon manaw en moita fallon Philippi manawan kirakirat manawan alilisot manawan lifang apa pulipan mo ato lo senikami emi au seukutu le alisiay puna abi omusile pangang wa afal falak kapasan ko nonek kaweleri upotolong lon usupang ngayami aw fukun atene kyotuy aw atemuri pesap ukutu esap osugosuk esap pakungaw ewangangan asukula ma afal falak kapasan ko ye mi pala lon ami tungu pawamo nga fangato mori fangato alilis pa alisi eangang non e fanson Paulus a makke toropo e fanson min nom lon man kalupus lon Rome inamo eseukutu an ton Philippi alilis ra yon fangani alilis ngani e man e pa fratatus po way e pa sai sani Philippi ngani Rome e pa tora e lifang lipon Paulus a angai lifang afukun papa kiliso naman esap kon yon papa ren ana angai lifang pa aur pisekin aur non mori ngan pa rongon
ewe manau a puelon e kiekin lon manawan e kua soudang lon Filipai. Ie mi pal puelon makiane toroboi. E sapukitan iwa matan te pawole sopo irade lifangani ye. Alisiye tinga to matot moni pisek feritei. E sapuira popunai makngani kemi e apachikira ngani kemi. Nge ewe popun po ena sokun manau minon nom rebi manawan kerkeret manawan fangfanget manawan lifang manawan alisiate an kotangang ina eu manau mi feyot ina na manau wa kunalon manau mi soudang lon Filipai wa fokun papare era o kisina ngon meu era usap apa sai pokitan aurai usupang Pauli sapa sa isap truk apa kami ita isap truk amerwa kami ita apa merwa yuami pun kit kerat kit angangat le difang esapina popunan Pauli eranir Pauli sapa kuna pecekirare perau ena manau minon nom lon ami eu manau mi fokun makitren kot ngun mi fel pokitana mi tongai sises angangan sises ama kitu wa pomotentet ali siangangan kot ina na matot wa pesengan kami au pasopoira esa pui fanitan ya ko supang ya renga di kami paupan lifang ni ngangi mi man manat meta ore wa man manat di pan wa nom lon supang wa man manat di pan ore pisak tombang wa pan man manat nga autian po ena manau lon manau mi epa sopo-sopora epo petekudara ina apan panon ukisin fisio esa puewen puatek matan angai lifang ngawa matan ai po kuna waten ami fafer murunda epa kapat ngani minne awafan feri meto awafan feri marom manawan kerakerat manawan fangfangat ina meti matan epo sopo-sopora epo watera esa puiren ai matan tek angai lifang seri kami Emi de fangeri afo kunititan fanson lon fanson mei poya pan lon fanson mi monomonda ngai mi taksidei ibi manat ibi weweiti pa afo kuntongai angangan ameresi afalfara asukura kapasan kot epotor ye e lesen wa mo sipotorong lon ipo mo to seniate context porosen e lifang ngai mo sipo afotamo eki kitleti patsngari mete Paulus e apasa dono kisinangon meo e apasa wa apasai usap apasai pokitan aure usupang pun wa asipai ai po menmenot ren minne aure e arwo wane kiyak lone kisinangon meo pun wa asipai ai po menmenot ren minne aure Paulus non pusin non nomon manawan era po asipai lipan Paulus puputari kasiwan manawan pa uliti aman kot afisan turiatro Samuel Jesus onewalan Damascus uliti aman solan likeliklon Jesus nge mete Paulus pasan non euk sinongon meu pun wa asipai ai tinggal kicewe kiek po manamanan ewe manawan manamenot ese nomren Paulus dono fansona fis manawan upsefel ika true Jesus e usokun manaw minne Paulus erapun asipa practice ini rensu gadi era force asipa non original kapasan eu matot mi sopo-soporo esetret fisferiu wewen pan Paulus tonong non manawan menamenot e fislonan tonong non asosota asipa non ane po wewiti e po manawan umemet pan yanan meiru kuna manawan umemet ngesan nom non teterin wan ngun mifel kaletia porosangan ikit
Yei wan ngun, chen, papa, kinamwe, masonotam, keret, aramaset, luk, tipa tekison, tipa para. Isyakura manawan manamanat. Ikamo, pue manawan manamanat, esa pa listed lon wan ka masawan ngun mifal eko tuvetin ka lifangan ngun mifal lifangan e marsoyan ngai ekin mi pan lon minne paulisa pasa poleso polon lon au sinangol meringat ka ngol melu era medicine a kiinga ni ren Christ esap tuvetin paulis pue popusin kaya manawan manmanat pue pa tuvetin lonan manawan manmanat ngai na mo ikapo asipa kaya ngadi nge paparon mi pantak apa sapa tuvit ngadi ki ngadi pokitan Christ ye meta apa sa donok sinongol meo punwa asipai ena force asipai apan donok sinongol maru nge apan sokorai titin papa sa wa sidei ako mo narawa asipai wa train wa go through training e subject value fan fita ay torong matorong manon na oksinongol maru apa sa wa sile wa weweiti muren fanson fita fanson wa torong don aurai weweiti aurai sile mete paulisa keren weweiti asile manawan manamanat paurisara asipa rensu ngari practice ini sile weweiti nontak panauk sinawan maru apan pue enate kiek ngapan sokorai titin murina pasa wa sile era wa kaya wa fan kaya ewe monomon wa fan kaya di pana atur sefeli meto fan kaya practice era asid na wa experience ini wa di kisakuru wa fan kaya wa torungai mete paulisa pasa sire ewe manawan manamanat meren paudis eu matot mi monomon sun meta pelonok sinongon meru wa kura ewe monomon popo kina me ekis medicine ma fanson medicine ekis medicine yang ponom ya to ora arapato non ledi mi patapat non ledi mi putikar non aron set ekis medicine yang ponom ya asire ane po ani manawan manamanat subject non ledi medeni ngapan ra fanson medicine kini ika masawan meu fanson minne paulus minon nomnon era wapan mokus uposire manamanat manawan manamanat manaw esetra fisimarita fis pakitan an kot ngun mifal angang lon manawat epo pusin fiti at we kecerong lon kayon manawan manmanat inapata sisap mair sisap papasaga yang ol yeren soudang isa manmanat meitak fein no retipe meitak tekiyata ekiyak imitian sa papai ti pakutta enan kaukun patay sor kinamwe na pai para pasapa sipa kinamwe kit non kot kit ton likerik non sises por manmanat na pata isafan kina manmanat non manawi mitak firak ekiyakin non letipai esa kinamwe ikawa kena tia nga orreran matot nge sorre ikaw kena titi surenge
aina di ter nga esa parina itei. Siapa Timothy Fitzi me te Paulus apa rete apa. Afukun asipa ane po edi manmadat. Fan fite an Paulus sotori ane po kura ga tori e manawan manmadat. Iwa tori apasa wasirei. Wawe waiti. Iran me ti po feri. Popo manmadat. Audingatin ana pasa wakira. Wa mokus. Podipuan potur seferian ana matot wa sire metu bofer. Ikke te tenen kaya. Paulus e pueri non ane apa sabo. Esa puewen puyatak poten bo pode lifang ngari etak. Ngari moni. Poipo tu fitin fereangang. Nga yang poten cakap kira apa sopoira. Pena manau wari ku po emman ren ngurun kot. Manawan papa iti fangara. Papa iti adilisin angangan fatarutin angangan porosan manaw. Ngesa pui feritan ay paangek kana feyet wa fukun meseiknon. Dipan apa fratatu sapan wara di fang ngari Paulus non Rom. Paulus sapan makke non nere pupu. Wafan ikke toropoen ikke di fang awang di apa fat ikke risitan. Eke wa arisingari muita ferika angang eke wa arisingan nei epo fata-fata pues saptakanga medicine nama-nama minne epo papa iti afu kun titiki naun eke we lifang afeto seni Filipai ya kapasais yausun an Paulus asipa akayo usun manawan manmadat. Mani sukun Paulus serafiti puapa kaya usun manawan manmadat. Siapa suki naut paipan ngadi bukan aruan kordit. Sopon oro awatong ni nagadi ipan ato na lari aruan kordit sopon oro padani cakukisin. Lumo pan okisin engon ka okisin wadu aruan kornit sopon nono okisin lumo eka apasa ra uci gam ra aturagam long iman fetek ra afitikoko ngadi gam ema afukun angang wirus fane kot e support fan sone amur awapad etik uksin wadu e kotra itetu kam o kotra aitangawakam e kotra turun fase kam o kotra marit kam rapa sapa waton otuputuk ngayam aya perete kapas millet uksin ngon aya leti pata nga aya apa fanson medicine aya usunita nga ton ngau nga awa wo tomong awa awu tomong aramas aya usunta nga esapor ay sapariot nga ya usawasen any matot medicine angangan asipa yemet pon torong ron non an pon mak ngeri eke solong non Filipai wa manat non fan son ore piseki wa word wa pan manat non fan son wa usupang wa ungau non fan son ay etike sorane pan non fan son ay mat orane non fan son ra turun fase ika apungi eke sokun kini manau Paulus atorong non kini manau mene Paulus fokun feitu fan iye lenian an Paulus asipa ada po torong non manmadat epo kuna manawan manmadat non fan son manawan torong non usupang
atolong don etik, atolong don riafu don Manawan. Eu sokun kaya amin amarar, payay kaya paurise kuna menet meya. Ngapan ekor sokun lenian kaya menne sisap tipeo ngari. Paya apa macam apa riafu. Ia apa macam pa aramas rapa tipe main ngari. Ia apa lipan rupa residi warong don karupus pagitan eot fefer mi merenda esamail. Lipan akan fis ngari cekei iwa akan or riafun leti par sama cencek ladang ngau. Pataya fis ngari ya si taruren sapu yausu. Ngapau di siapa sa? Iye lerian kayo. Wa akasipai pokura Manawan menamadot lonek kirin. Aruan kornit sopon engon ma ru. Aruan kornit sopon engon meu. Wakisin reamerani feitu apan poerete ekijak sokun kaya paurisapan torong don. Apa sa? Non dingu fanson ekkaweton yutara uti fan ilikma tiu. Fan ilingat ekkaweton romra uti fan eu ra monengan ye fang. Fan ilingat wa kuna wata mele matau. Fane wa amen le matau non kukun reamerani awa. Non eise sei feil fan somong wa nom don fiyangawan pun janubupu. Pan fiyangaw seni ton atemau. Fiyangaw meren aramasay ekkawe ton Yuda. Me fiyangaw meren ekkawe ton dikan Israel. Aur afayangaw don ikaw telenim, afayangaw don fanuebe, afayangaw lemataw, pal afayangaw seni ikaw sourang tovona. May sopo tu, ekana sokun liklikin laplapan kaya minne pauli sa torong non. Afisya tayo pa kayo sin Manawan umumat. Ang sala Manawan menmenat. Ekeiso kun manau riafau pauri sa torong don. Akaya ari po likidu. Epo fanafano, epo tipo posnon. Era fen lumo. An kuna utu meren pusina kuton Yuda. Akan fis po yei capan tipis. Lipan eman ton Yuda pa tai pungan lam-laman suda. Rapo uti fen faik. Lipan ra apunggu yaman. Nga epo tipis lette apa tipis atai iwar pore uti wato man masana ko so apun epo de konoro ra feri arko uti por pore uti arke uti ekko sande sopun mikan pacete kot sukun tu mi pacekuri ka meta por pan ropo uti ton tipis ekko tu ka meta apa atipa silin ika fitukan ekke aramas rata yandu. Esaman kinamwe, esaman maceras. Fan idik metu arapatak uci pon, uci. Ika apa uci natak waneti eu kirikin on idisin. Epore fan me awirisin, ammetekin. Fan a court depan uci naman apa ku eu fituk mekan ngeditu. Epo atipa sirin ika fitukan satak kuratun. Ewaton uci. Ikara sukun wirasin ammetikan uti pona torong don. Naman epa ayewin an uti epa complain epa ladang ngau. Pata ayewa uti nga esor meti atai. Ngadi panapan aruan audingatin aruarin di pana torungai sukun akaya Manawan menamenet. Kirisho buwa turiekei Isap fenta notes matot mi mal na fenta nei manaw fenitan kot afarfara masukura kapasan kot. Yemin ne pori sa kapasa wa asipay. Wa fan sip wa sipasipot
Peman ngai mi complain. Ngamarin wajak dikutara. Wakaya. Po ye tipan kot ngandai. Dan sobon engon maruo waksina ngon apasa. Ye menne apa-apa lonai apa-apa. Lonai kuna turun fos. Lon ai virus, lon ai dendi, pan lon ai riafu, fanitan Christ. Pun lipuan wa apa-apa ngang wa pecakul. Pingo. Pon kuna menat. Pon kuna resultin pungan an likitu. Lon an kawanin ni, lon an kuriafu, pon a mefi, apusin apasa. Lon ai apa-apa kay medicine wa pecakul. Ia metor pon apasa bo monomon. Monomonon manawan menat. Akura. Wakura ewa monomon. Likitan ika murmurin ekkei sokon kene manau minne Paulisa torong lon esapcek fan ewa fan ro po fan fite. Akura menat. May arod lon manawan menat lipuan sipo kita. Ren tu futsin kita ramas. Epo virus. Pwesa pusin nomret. Kuat cek don ngun mi fan asedipa pusipo tongani. Ani katuri weweiti feyotini manawan menat. Ira pun amin virus manawan menat. Ikamu pengang sodang nge wamin menamang. Macam cek ipuinan. Macam cek epo renan. Ika sor wa complain. Patawo ren puinan nge sorry. Manawan menat may monomon. Fislonat sipo fokun likitu tiba pos ngani. Sipo train ka matorungai ren suri tori ngirin ko tiba pusin adis ngadikit. Wa yemet Paulus apa sa? Wa kirisyo. Pon nonai kay apa-apa medicine. Ay riafu ay nindi. Wa kuna pecakul. Wa kuna menat. Non actual lesson sa lani lon pukan Filipai era wa menat. Lipon fanson wa nomlon usupang pan lipon fanson wa nomlon word. An Paulus lenian train gakaya esapcek lon lenian lipana turutulon non nomun manawan. Lipana nomlon riafu, lipana nomlon feyangau, lipana nomlon metek. Ngapan ra panlon fanson ga wow. Fanson wa met. Fanson pisekia somo ra. Wa palkaya. Iwa apan pun. Puika pusi padan ngani panon Paulus. Pusin Paulus eme ara. Emi apasa. Panganga manaramasmi sokora. Nganga namarasmi itauat. Pun ngangwa uputu non eman ton wasen ipru ton sus. Ekawara masirmi fil. Lon awaliwan ranen uputuai yafan pan angayawa sisilan lam ton sus. Pangang eman ton sus. Ngangwa memerita lon ewatelinium Yerusalem. Ngangwa pan kayo ikasukul seni ewe nampaew professor don we kinikin fanson Gamaliel. Waf consider to department adlikun lam transus. Panangaga wa kafilite ewe soasor milap mekko sosile pun mekko so munin lamadam ra tipeu ngani palfiliate avu poreusen apatakura. Le atairo mainsin minnemi ungari atu lam sus. Ina minne wa tu futun arresiri ka karupu siri equatron likirikun Jesus persa fiti alikun at lamaram. Ikkei met Paulus apa erete. Ekkei tu fus medicine an nomren. Pada kei itawat medicine an nomren. Tu futun an silerap kaya afukun sikakini. Ngamurin apa pasa. Ngadipuan wa sire Christ. Lipuan wa soudang ro. Ite kei medicine, kei ite foro medicine, wa itangari pipi lon lenian koturno,
non lenian kapit. Esetrianor autian, esetrianor nomotan, lipan wa turi Jesus. Paliyay an Paulus kaya. Ponon an fanson tekiata ita fura apa sapa itan kawe tufitin kawe esap atiau lenian Christ. Polipan Jesus a tonong non manawan a likulikulon Jesus. Eko feyot mensin ka kaitangan ipan feyot erapa pipi non lenian katurno kapit. Iye ka Paulus apa kaya meya. Non ai tekiada, non ai pisekisek ai wo ai ituot. Jesus tu, esap ngang Jesus. Ekki sokun medicine esap atiara, appatara ausuksuka, fotun lenian autran Jesus lon manawai. Jesus tu epoira. Iwe ekki sokun lenian kaya lenian asosota manawan soudeng paurisa torungai ngatuf sina papa sapu a urre manmanet wa kunai we manawan are ewe monomonon tuvutin manmanet don fanson medicine ekis medicine ya ponom ya manmanet tek maso aneu meu fanson pan manmanet tek ikaw feit tufan manmanet ikaw po apal feit tasan pan manmanet esorot matate po wow ekiekin ma autan ay samol Jesus lon manawi ikay ekot kaya Paulus atoron Paulus sa kunay tuatren non nomon non ititin iya manaramas ia man tron Israel, ia man tron Sus. Sila rapay adlikun namalaman Israel. Nga apal itafula. Pay man tron pachakul, tron atoto fanitan angangan kot. Awar mo may kot sodang rasi kasini, ngang sodangan Paulus. Ra outjani Jesus, ra outjani Paulus. Ra si kata Paulus po inan nam wan poron nam trona sukul nam trona farafan kot ra pasa so dengan Apollos kot ra pasa so dengan Petrus Paulus apal sile meta po fer lon naititin makngani ko so lon koronita pasa ifausin ngang Paulus ya melo feritan amit tipis ifausin lipan awa so dengan awa papatayis nga di itan Paulus ngang tuktawana ngang usun sa Apollos usun sa Petrus ngang wa fotoki Apollos sa atu ikatsatsyanu iwa kot sa me kot mila para amerada isor autyan kotona ngang isor nomotan pafukun autyan sa manomot siwa ewa ausan amerada wira afukun patakula wira apal fukun uwa wira ngayam tona ngamtak yeusun met Paulus apan feri apal silei epo yausun lipan tekiata ponon soudang rafukun apa sabu Paulus tek sipai sedang ini apa sa esora utai kota tek ewa afisata memeratin petakuran wan manaomi inayana romot auta apan pelon urwonika kayon tomong ton kaya lipan ragan nandang di Paulus nga dia kawe ton kaya meko ton likulikrom usinita ngarupakan asikau Paulus ekan yon efektif ekan yon mokut anangang Paya afisiata tomong mo itefel ia pan tomong makian puknon paiper. Dipon Paulus apan peruani kiyak don pukan Efesus apan poerate. Ngang ewa kayawan kisikis dina kuatron pun medicine.
Ika mo pupai na ititi na ramas si kia te apa ngang akon fokun pero atoto ngang kisikis leida kuaton pin mainsin. Paulus apa sirana pa wedu apa tipete kison apa manmanat. Kian ekki sokun liklikin manaw mainsin na pelon Paulus nga perete amefian asile mete pa pelion gari iwe ira magnon og sinangor mauringat. Medicine king ngari pakitan Christ. Esap tuften Paulus. Christ tufti ngari puya kena manawan madamadot lon fansonan tekison tu. Pan Christ apa tufti ngari Paulus puya kena manawan madamadot lipon fanson apan tekiade. Iye usin minne Paulus puya rete. Manawan madmadot puelon manawan Paulus ye mina apa sa esapui ai apa kami te apa awafukun angangat de lifang awafukun kira-kirat awafukun alilisiot ngadi pa ngang ya afukun madmadot ikamo por ikamo sapor wasirei metu poferi wafan asipai nona karasukun iwai kekeadan asip-asip Paulus asip non an pusing welong non manawan faith tufan apal silay met epa feri lipan manawana faith tasan afukun manmanat minne kuot fangani. Wamutan upa adun safari totek uringat matot epa matrasasi pat jamani di panar si pa feinlo ren minne satu rikanai Paulus satu vitin asukulla tu vitin afalfala manawan imemet manawan manmanat pun pusini kaya mo kusilom iwa apoen nonan asukulla ewa diwan Timothy met Paulus sarari Timothy ayawan Timothy sopon oruksin oru apasa at soideng win mi lapadap ikawor manmanat neto ti akun long makapasa at soideng win mi lapadap puna ay tingadikit manmanat manawan soideng pofiti manmanat feyot lapadap lon ekiyekun lon original Greek afat lon siakun King James godliness with contentment is great gain. Manawan soideng kam manawat pofiti manmanat win mi lapadap ngadikit when may tufit may kofit pa eman soideng nge esapor manmanat ren ngadipan epor manmanat afisiata win mi lapadap manawan soideng manaw mi feyot ika manmanat epopal pusin puelnon kiek lipon Paulus sopoerade apasa ika fana ngari Timothy eman mo para soideng ngemi mocan epokutta pisekisek emi tipeni ada pofokun wow pisek mori iwa apasa torong non sosot torong non sosot apan tup non eusar ayawan Timothy sopon oro o kisin oro feitu ewer soideng win mi lapadap are aworet manmanet o kisin tiwo apasa ngatok ko mi moten arapo pisekisek ra torong non sosot o tup non eusar
don nötre tia kun nom era sokun mocenia mi atairo merit o akoka aramaslon feyangau mapotilo sosot eman soureng esoren manmanet ngetak moten arepo pisekisek eporen apusin welongdon manawan sosot a turaan merit naman sibore kapasais titipaitek nga ena naman wan poron mi akafarafan nge feferen manawan esap feferen eman mi merit manawan moten pisekisek manawan esor manmanet lon manawai may to na afisiata po ipa laplapan eman mi umos eman esemerit ya pusin welong lon ay sosot ya ukukun autayan kot lon manawai me to ya kiki po upo angay upo feyatini upo pisekini a atiau ka aturau autayan kot lon manawai wa pusin welong lon sosot yei afiyang ngawan ton moten ropo pisekisek esor ngawan pisekisek ko ta par fukuna feyatu tomong sourang porpo pisekisek e porner mori nga lipan pisek ikamonia atia ekieken kot autan kot mennenen kot nuokusin kot lon manawat awor ngawan lipan mayor pisekung mayor no mori kiriso pokot mi ngoruk nga tumuru nauratu pesap atia ekieken kot autan kot lon manawang esap uwe kodong lon sosoten manawang ika may orem manmanat ika sorem pan manmanat kot may sirei may wewedi eraba sa atorunga kismon sosot ngasapan tup non eusar amin autres po sirei kiek tup non sar pesa po matot mi gradual mi feina tupun non sar etak tup simairu ngasa nom non kokotu sa nom non eusar ra eutron sara lia benekit ieusun angayan kutamotan pisekisek sitak sarameti enan nora masat ngasafan fötek sayo sakuf satup non eusar iravende pauri sapa at soureng e po fitiman madet e win e feyat mira para puika esapor man madet sa pusin we ketorong sosot sipo maire posi tepereri ngasafan tup non eusar maypan sopoera an adukrik ngani Timothy e keisokun mocendia apan tongani amarikit posibere poputade malat sani at lukuluk ewe adan lukuluk ewe almi we kitngari kot lipan esapanor menemenet lipan tipata apan tipesara eki fenoseni menne kota afeyat ngarikit era pasapo putade malat sani at lukuluk sabu putade pepeseri metewe autan manawat fanitan kot met kewe kota fan awat awana kitarong non pusipo feyat ngapusin kit sabu putade pepara tokora no seni ewe feyat kot me afeyat ngariki yei ayawane kiek samten wato sipatet temeri manawan soureng epope manawan manmanet puika sa pe sa fish manawan manmanet sa pusin we kuterong don sosot sipo mair ngasafan tup safan fötek safan nom don pangan sar arwawan ikiek sipo temeri seni e afarafan
pun manawan manmanat may dufit epo pailon manawan soudang may kofit epo pail sisap sa keki nga wa soudang non engodier non ruayer isa fo kun paik isa or manmanat rei ika mo may na o mo kiek kapo apirikurik kapo nanay may dufit may kofit epo fish manawan manmanat lon manaw pun naman soudang naman nun quote may non nom lonen may paik may dufit epo fish manawan manmanat atak non nom ret at popusin we kecalong non ekana sokun kini manawan riafu manawan tekiate manawan supang manawan wow nisipa sinda quote non manawat may dufit manawan eman esap soudang esap likuliklon quote esap kun paik may impossible esa dufit epo manawani manawan manmanat pue esa paik lon tufitin manawan aramas esa pal tufit lon manawan kaya lon sukun posipon manawani manawan manmanat eta paik ren at Samuel Jesus sun met pola pasa medicine a kingani lon Christ inapo pun ikamu farifan raposotoni arpor manmanat epor kinamwe usin met a lon fan soni mu esor manmanat matentek po mur epotekia mereka esapan akafang ita konan Rusia apan kita betul mui China pan kita ina bui kawor unusan muitan fan por pa pung fangan pun sipade au ku atek ye at pisekan maun sisapar ekiata a punguran muitan fan panduriti meo kana country lady pantakutta met epo feitaren epo patakulren epo itafaularen esap kufan enaniu manau likun at Samuel manawan esap soudang esafukun paik epo pa manawan manmanat manawan soudang may paik may dufit epo fish manawan manmanat a tam at poros ipode amota sa ingorare kiek apan pusin pailon eweta kukisin amor meringat medicine a kingani don Christ tufitin manawan manmanat ren eman soudang ajak fish ren manamanan Jesus manamanan quote manamanan ngunmifal an adisikit pusipo ani manawan manmanat upo asoporo afarafan ren ewokisin don pukan Hebreus sapon emon ma ulingat wokisin lemu aubo afali kami pausap manawani manawan watanian moni ngaupo manmanat ren minne awayani pun kota pasa ngang usap likutuk usapan tumunang awan ton makke pukani prawaye adikuduk may fokuna utja aupo afenli kami aupo tumunang kami ausap yani manawan watania ngaupo menei minne aworemi aupo menetren minne aworemi minne a inat ngoru serikot menetren ika mo a kukun ika watte menet ina titmaren kot pesepas a rongoni upon apan tak soporasini na ukisin pun kota pasa ngangisap fokun likutuk ngangisap timuning ngawar amo si po fail seni at feri kanai gena pese posopoile pesele tipat me kiekit pesisap wara tipat on met kana sa tipeni samuten
sipanan nangadi medne inatit ko ta fayat ngani kit nge por man manet dongorong on pusinaron kot ngang isap fokun likutugura ngang isap fokun madegugura ko te poetia para fayat an kapas ngani kis maitsin Kristo tabur Sipo giri sogeri ko ren afarafan ngari kit garai serian kapas on marawiut se marawan soreng marawan marabarat batot serian afarafare egis mat nora egiek ewe kiri-kirin menora afarafara bingo sisire ewe te torong nora egiek ni parewe Cara fara rapingo ari ku kots mere bi na pore butir sagari norabi antang abi ko fan so ka norabi pingo sapsire gabi orbi panto tori korerian kasino iga aora pingo ewa farafan sekapa susun pingo on ikarasokku nge afarafan bingo on wagisin on me urigan rameirisin kigeri ren Christ ewe atufiti pararon Paulus non rom sabon waru wagisin erik meu raiwe met si papa sa fari der keben tons arre po Christ perigit iya bodori ugerikit kegiek arete ma fota ekiek me kura sosarat turat urusan merabarat na kiram weron Jesus Christ pan Paulus pusin na go gisin rawa ke ewe marawan o kiram we ekis medicine na fanso medicine irawo igawo med iga etik ika piseki po sama-samara ika upo marere yueweki medicine kigeri ren Christ marabarat non Jesus Christ evatat saptakantan di working over tuan severit non marawan arsore evatat watori pusin pan wewedi Pasatuan akasipakit no. An Jesus urset bepangeri git ursan at feyet an Jesus Christ. Ebo awageduget ngeri an sibo marabarat. Sibo ari kiram. Ekis medicine fanso medicine. Sibo yadek noreki git mereti batsanat sibo ken. Wagerin go. Ebo sabuar awe arisikit. Buda semuan. Ono sokun nubaruban marawat. Non sokun igigin marawat. Bakukunan marawat non betats medicine si prefer. Betats. Ebo asasat non marawat. Neriarat urusan menetin merabat. Non Jesus Christ. Ebo ton ari Christ. Our marawan merabat. Music